ya nababwiye ngaracyari Canada Premier tugiye kucyatuzinduye aya the one and only the Premier for real. All right. Jamino nako bisora by the way. Ngatuye na Ivan Dida. Takoza Ivan Dida cyabarusha. Azikwegisha neza imodoka. Muri Nyamirambo yose no muri Kigali aracyayoboye. Bandi bari mabara bapita pita bigisha ngo urabona gufata Ferrari uko banje gufata Mguriyani. Babashuka mujye mushaka bari mbazi byo bakora. Kena n'umuntu wigisha abashoferi bano batwara mu marushanwa. Bagira ibintu mugakana kandi sakara mbi yagazeho. Ya nuko filime tuyitangiye. Kwanza nani mpamvu yo kuvuga byinshi. Nkatuye na Panda Sekoki. Panda zino gufotora Akito Pictures. Kuna abategano cyane. Cyana na Panda abonye visa yo kujya state ari uruhinja. Ku mafaranga 500 aba yashoye. Tayari. Bategobane myinshi cyane. Astro Show. GT Business Group. Izi filime kuzireba n'ubuntu. Jya kuri internet wandike wa Akadomo igiti Akadomo net Prime Work Studios. Dore abonye abandi ngabo na Malaysia n'abandi bateguye. Nimubona soba nihuta mutagira ngo Wira ko filime yiswe shaka kugite Wira tangira kuno bakobwa muri ringi basaye mugoroba yamirwano hano barwanira nagari muri stand cyangwa muri arena ni mumbarize yamirwano bitemewe hano bimwe bagukoma ukaza kwivuza nago bibareba bakobwa ebyiri Venus kujya hapa mukura menyo yimukuye menyo nibwo turya gahaguruka senkwere sike bakobwa warangiza ukajya gushaka ugakubitana n'uyu ngo tagutsinda mu nzu maze ndore mukobwa mukwegera w'igikatu baretse mushyira akaguru yesike imbavu byanyabyo mukobwa namuswata buse gato kuri seri ry'amenyo Venus man abaragunda gwato hano aruturuza mugo kukarubanda muri bwa Silverberg muri Aziya nicyo cyo byabwegere tirimira rwanya bogo byinshi bya Aziya mugo yabaye cyoza mukura menyo mwisingiraho bakobwa bose kazi karahawe koma karamufata karamuniga yagoravera maho yambaye uburinda menye ariko ndamwigaranzura ariko huguha ntago mvira mwaho ubwe sangara filime nazizanye ntago mvira mwaho unaga hakurya Venus mirwano nta mategeko nushaka umushinga n'amenyo fago tsinda gusa karamufata kamuteri karamuniga mirwano nta mabwiriza no ushaka umushinga amenyo mbeki kibege kibudata fativi kamutera umubare biryo umusaya baye data we chobita apakat yewe data we haiga data yo ano ukoma waranye nago bumva tagije teje nzara mu maso hano na amabwiriza na mategeko sanwo mutokora amutokoza nako agareba neza murwane aha ukomye mu maso nago kareba nakubikiriye Muzuru kick danyabyo kobwa jya hasi ushaka ibiceri hasi hejuru ajanjadesh hano nta mategeko yamirwano yetemewe na leta
bayikina mu bubari ahantu hatemewe masaha y'ijoro tayari. All Media Entertainment, Act2 Pictures, Golden Screen n'abandi benshi cyane abose nabateguye. Nawe mwumva ni mwenye sauti nta mpamvu yo kwivuga ko nyivuga byonyine day to day uhituvuga ati tu the one and only the Premier Sankara, the one and only. Mwite Samano cyangwa Sankato tusanga tuyundi bombo bishaka. Tayari gatinze hakuno hari inganda ziri hakuno, hari byapakira bapakira mu dukingirizo. Tayari RBC yazaga hano hari uruganda mugenzi rukora imipote barazisora ni nyinshi, bukingirizo bwinshi, condom. Mwomeza mbabwira mwibuka ko na Sidirira no hanze twugarije tameze neza. Sida nawe yagiye mister ntuzagera ngo kwifata ujye ugura agakingirizo. Nimwandura ni mutazitwaza musakara nago nabagiriye inama. Hano RBC yazaga masaha y'igitondo. Musore wavagayo ati uyu mujyi tempat sial ni. Ati mani bawere kubangarutse muri aka gace. Tempat aku membesar. Hano narakuriye. Dulu aku bagaimana pun dekat sini. Ati hano abaturage bari banzi cyane. Semua orang hormat aku. Barananyubahaga. Lagi ramai yang takut. Usibye ko nubwo banyubahaga benshi baraninyaga. Nanjye ubwanjye naritinyaga, including myself. Turun nampak tenang kat sini. Ati hano mbanza abantu baranatuje. Di tempat ni. Hano hambere umuvumo ndahunga njya kure. Siya tempat ni tipe keluarga orang sendiri. Ati uko nahunze ndakeka ibintu byaratunganye. Keluarga juga lah aku balik. Ati kubera data n'umuryango wanjye nahise gufata umwanzuro kugaruka muri aya giturage. Nanya aku nak mengada tempat lagi. Ati usibye ko nazongera kwangiza umwanya ko nawutaye imbere. Hano nakuriye. Musakira polisi nyuma ye. Berhenti. Hagarara usha. Jangan pusing. Nda utarahindukira ariko. Guma gutyo. Kiri gikapu hasi. Ni fandi. Inci dari mana? Abono turukai. Macang. Nasa mu gace kitwa Macanga. Tunjuk IC. Yerekiranga muntu. Nambura karanga muntu. Kat naik tentera ni kata dekat sini je. Karita shari ye muhimba maranga muntu y'amahimbano. Di rumah bapak. Ati hano ni ko naho data yatotuye ne mama nagarutse. Keluarga. Hano hari umuryango cyakuzanye n'ikintu family affairs. Obo wahindukira sha. Perlahan. Hindukira gace. Tazadusuzugura. Hindukiye. Kumbe ari mushuti. Main kan. Mwana warangiza umuswa bana. Tagia, Sasa kunafite mushuti. Yaragiye ahunga karitsiye asanga mushuti yabaye umupolisi. Bazakora mubyayi. Mana duga. Sini boleh. Rwose abantu ndabona baratuje karitsiye zigayimo amahoro nta kibazo. Gari kau kasini juga ke. Karitsiye bakuriyemo. Jadi Inspector Boone. Ati nubaye Inspector Boone. Nagarutse mu kazi neza. Tagiti na pancung rokok golongan barhen macam aku. Atari ko cyari cyananiye no kuva ku ifege. Nago nareke kunywa itabi. Nabwo ni Inspector. Komando. Ariko numvise ko nayo yagiye mu gisirikare bayi mu komando. Komando bencin. Ati nagiye mu gikomando ariko ndaje mva mu gisirikare nyiri muto. Ni aku puli. Abaye retired. Avuye ku rugerero. Ugeze umwagiye mu gipolisi. Hano hari abasore. Uribuka ntabwo tumeze kuriya. Tumnaka haso aku join mapataka. Ikaje twakunda guserera ukitambika udashaka kujya mu kurwana. So rumusan dia. Akunda kunshyigikira. Kalau bukan pasal kau, yaba atari wowe, ku takkan jadi sedang. Nakabaye narabaye kirara. Tapi kalau bukan pasal kau juga lah. Ariko warakoze muvandi. Nabaye inspector mu polisi.
bararwana hakurya utanye neca byabera iby'insoresore usanga muri quartier zirwana nta mpamvu batangira guserera. Inspector kariya ni akazi kawe sinabakiza. Biasanya orang buat bising macam ni kau dah tapau dah. Reka nabo barwane bazakura nta birenze. Aku merantau jauh-jauh ni pasal apa? Uzi impamvu navuye muri aka gace? Sebab aku nak berubah. Nuko kano gace nyikabamo numvaga ntazahinduka. Tolonglah bising ah. Nawunze iyi quartier kubera ibyaberagamo. Asal aku nak tolong. Dia nak gaduh sangat kan? Gaduh lah. Ubwo bari kurwana bareke barwane. Antam dia kuat lagi. Mukubita cha kunurwa rwara rwa karanga. Aku badundanisha ntacyo bitwaye. Bwatinze fana bamaze gukubitana abakubita modoka inyuma tujye kuri station bivuze ngo buri umwe akomerekeje mugenzi we. Hasan aku dua ekor ni yende by'abana babiri. Ingat pula aku kat kau sama dulu. Ndebwa minsi ya kera ukiri muto. Rasa pelik tak duduk belah depan kereta polis. Tubukwaje modoka ya polisi batanga. Ni Hasan Munas. Yewe ne bita Hasan Munas. Oh, kumbe yari yarubatse izina. Serius lah? Seriya uri Hasani? Tak pernah kalah tu. Ne Hasani utaraja gutsindwa mu mirwano yo ku muhanda. Jap. Cyewe data w'Imana. Masa tapak balik kan? Mani wari waranditse izina nta muntu utakuze muri quartier ngo umaze imyaka waragiye. Mengengaku. Ntage ibyo bikindeba navuye muri akazi k'umwanda. Mwanyibeshyeho. Bana musore ubu yarazwi hano muri quartier yirwa rwana ku mihanda. Kugera hano arahansera Jamela. Tangira kwibuka kera. Hari umukire wajagura parisezi wabo ashaka kubaka uruganda ari umushoramari bapanga kwimura abaturage byabe n'umuntu azagatanga ibiceri muri leta bakabimura ku ngufu bakaba ubufaranga budafashije. Hasan selfie satu boleh? Twafata agafoto abana n'amaselfie ni ibintu byabo. Genda reba quartier yarahindutse. Ukiri yaraje atanga ibiceri yubaka uruganda rwitwa Rajmera. aku boleh cerita dekat kau siap-siap. Tapi ntabwo nakubwira ibyabaye. aku rasa lagi Ntabwo nakubwira ibyo quartier ariko wowe ubwawe uraza kubyibonera. sendirilah. Tengok apa terjadi. Ibintu byarajambye kurusha uko wabisize. Terima kasih bun. Urakoze bun. Tumpang je. Nta birenze. Tarik ah. Bukan pasal. Kuwangura icyo kunywa ndetse ntabikaze. Terima kasih sebab tengokkan dorang masa aku tak. Kandi warakoze kwita ku baturage ubwo nari mari. Mane turi inshuti ntabikaze. Hasan. Adik kau masih single? Ako sister we ari single nta mugabo arabona. Aku pijak engkau jalan ni. Amasenzo ononje kumureba twaraserera. Bakunda kuganira mugenzi bitera blague. Kivani genda abantu babitse kuri station barye ku bigori. Hano do. Quartier uko yasize mugenzi ngo byazambye kurushaho. Yayihunza avuga ati wenda ndebe ko nahindura ubuzima mbe nanahinduke. Nawe yari ikirara rwana ku mihanda. Ngo yagiye mu gisirikare kimwigisha discipline. Ndeko kugaruka iwabo akimara kuva mu gisirikare. Dore bakaritiye. Ni quartier yagoswe ntatera mbere yarazwe zasanga wenda harahindutse. Ntahitaniye na Karambo. Dore umuturage umukire waje kugura quartier. Bimura abaturage araza akababwira ibitangaza. Tugiye kubatera amafaranga tuzabateza imbere. Turabashingira butike rwabakira. Pariseri ya Yesu yitanze. Kubita ubufaranga bwinshi nikize. Kubita miliyoni bunga ugatanga itaka bari buzahingemo n'abuzukuru bakazarejyaho. Baba icyetaje cyaguswe bajya guturamo. Quartier natera mbere. Ni nka Karambo cyangwa Gatenga. Nizo quartier usanga uko wayisize imyaka 10 ishize. Ni kwisanga n'uyu munsi. Natera mbere. Cyangwa Gashyikiro. Natera mbere wahasanga. Nakata. Do abanywera mugo do kuka rubanda ntabyo kuyishira do. Nakurura cyamugo yinyuriza mu mazuru. Nta kwambara ntaki. Nawe iwabo niho batuye kugera aha ibirahure byashize mu madirishya. Yarebye iwabo do reba ivaze. Ari igihe uhungira ahantu ariko ugasanga ntacyo basize.
uko wabisize ahubwo byazambye kurushaho. Gukingura. Waalaikumsalam. Mura. Kureba neza. Kaga kubwa twabonye karwana mu mirwano filime itangira. Kari hakuno. Gacho. Nimbaraga shikike ntumbaza. Akiraho. Haza na muzehe. Bararebana. Muzehe mugenzi yitsa umutima. Niba ari umwana ari amazi yadahari. Nta kundi umubyeyi agomba kumwakira. Ubukene ni bwose. Umukire yarabaguriye. Azakuna na muhungu we. Ntago muzehe yaba mwitabe bakubwire ngo ririce reka. Haje mwitaba tazabimbwa. Darah si macan. Bagi pecatin kabla. Rwose uruza amadirishya yashizemo. Bunga ketika pakan. Niyo mpamvu n'indabyo zacu wasanze icyuma rimwe gishinze. Dua-dua. Macam tak sesuai. Na papa ndabyumva koko. Aroma aku dulu mencoba betul dengan pakan tu. Bertahun. Mama yarapfuye ansigira kiriya cyuma. Besok aku bawa turun di dinding. Amubwira yuko rwose tuzakizana hano. Sampai kelas aku tak buat. Bila dia mati. Ariko ibyo yansabye byose nabikoze nyuma yuko yapfuye mama wawe. Nawe waradusize ari we musore mukuru uragenda. Buat untuk letak kapal sebelum ni. Ariko wenda tujye dutunganya bino bivaze mama yasize. Kamu kata tak So bimwibukireho. pada aku sesuai nak. Ariko nyina cyo ibintu nkwaye. Ayah, dia nak pergi kerja dulu. Papa najya agiye mu kazi sabo. Asezera najya avugana na musaza we. Kau dah bincang dengan dia. Murshiye mwavuganye. Kau balik sini nak selesaikan masalah dia kan. Rwose murshiye kubuje. Atangiye kwizera ko uzakemura ibibazo bye. Tahun ni saya kat Kemanchang. Myaka 2 namaze muri iriya nkambi ya Machang camp. Ada kamu singgah. Kemudian engkau. Wagiye gusura igituro cya nyogokuru wawe se? Ayah, Oya. simpan sikit duit. Papa ara amafaranga nabitse. Termasuk dengan duit pension, saya nak Nkurikije n'amafaranga wanavire mu gisirikare ya pansiyo bampaye. rumah. Sebab rumah kat Imana pa kuba nagura iyindi sini nzu. mahal ayah. Kita Kandi buat inzu kat ihenze. sana je lah. Reka tugure inzu tuve muri aka gace tujye duturemo. Mwana wanjye usiga tekereza neza. Ayah ikut sekali Papa, dengan Zain. wino tujyane mu kandi gace kitwa Zaini. Tuve hano. Sana je lah ayah. Tuzaturizeyo. Ayah tak payah dah kerja kat kilang. Ibintu byo gukora muri Uganda ntago ari byo. Lepas tu, adik pun boleh. Dia beli lagi Wowe na mushiki wanjye Zaini tuve muri aka kazi. daripada masalah dia. Mushiki yawe rwose ntabwo yava hano hantu kuza ugiye kumushyira mu byago. Macam kau. Nawe kandi ntabwo byari bikoroheye. Sekarang dah biasa Hasan. Ibintu byarahindutse Hasani. Rambus di tempat ni bukan. Uriya mukire na jana ntabwo yatuma ari umuturage uva muri karitsiye uko yatuguze. Nta n'ubu tugomba kumukorera. Benci sangat ke kilang tu? Papa nari nzi ko hanga ruriya Ruganda. Maki arwah mek. Sebab tak nak Mama pindah. yararwangaga nubwo yarukoragamo. Kerja kat situ lepas tu. Ntabwo mama yashaka gukomeza gukora muri uriya Ruganda. Baduca amazi badufata nabi. Kerja. Sekarang ni ayah pula. Nawe nakoreye uriya mukire. None umuntu wari kumukorera. Aku tak rasa kau akan faham. Mwana wanjye sinimvisha kubyumva ibyo mvuga. Macam mana arwah mek tak faham, macam tu jugalah saya. Wenda nuko na mama nawe utajyaga umwumva. Tak siapa pun faham. Nta muntu ujya unyumva. Salah dunia ni. Hano nta bintu bigenda neza. Ntago amakosa ari ayawe. Yalah. Papa bitekerezeho. Musara mbwira ati ari amafaranga nabitse. Nawe uraviriye mu gisirikare hari amafaranga ya pansiyo leta igima. Twakemuka hano tukajya tukigurira ahandi taka. Ariko tukava muri karitsiye. Sasa abaturage bose umukira amaze kubagurira. Yafashe umwanzuro w'iki kubakoresha. Ngo afite uruganda. Musore hakuno muri karitsiye. Dia ada awet lawa cuba. Mwana nabonye umugore w'icuki ijoro ryashize. Assalamualaikum. Raja. Yewe. Aduh. Raja yabahari. Siapa pula ni? Nindera. Abarara muri karitsiye arabakimwibuka bakuranye. Nazmi. Abang Hasan. Hasani. Ni wowe. Ya Abang Nazmi. Yego Nazmi. Ni mak kau tahu tak? Kau kerja kat sini. Apa pula? Mama wawe yababizi ko wakoraga hano. Tak tahu. Arabizi rwose. Ikut macam idola aku juga. Ati rwose akunda kunkurikirana ibyo nkora byose. Istilah aku je teladan. Mwana wakabaye wigira ku makosa agiye ukora. Bukan jadi bodoh. Ikut macam aku. Ntuzabe umuswa nkanjye kabone nubwo nawe nari umuswa. Nade gufata umwanzuro wo kuva mu burara mu muntu muzima.
Engkau jaga keluarga kau sendiri lah. Wajure bikureba sereka twinywere sha za mugo. Bitwaye ikisi. Jalang kau tu lagi bodoh kot. Ya mwana mushiki wawe nawe yabaye umujanki mushiki wawe. Wa undi Zaini mushiki wa Hasani. Adik aku Jalang. Mushiki nya anywa mugo. Iyalah. Nurumoji. Wanyumvisha. Apa pergi cek pasal dengan Raja sampai macam tu? Ntabwo yava muri company y'umukire Raja. Aramukorera. Kak Najwa kau apa cerita Nawe se mushiki wawe. Najwa. Maklumlah aku lama tak balik. Jadi aku tak tahu perkembangan semasa. Mushiki iyo ngaruka hakiri kare nakabaye mutereta. Jadi kau tanya je marah Windi akarira asibyo ko ngwaje mushiki wawe. Betul ke dia meninggal? Ariko ukuri ni mushiki wawe yarapfuye. Overdose batu. Ya nawe yazize kunywa mugo ihambaye. Arakirasa. Betul lah. Anabyibutse koko. Itulah orang cakap. Agirira uko ridashira ariko. Jangan menjalang main batu. Ariko bitewe n'ibyo abaturage bavuga nawe yari umujanki yikundiraga mugo. Kana mati kejong. Ariko agira ubuzima bwiza. Kibiza namujinya. Cyari gitangiye kuvuga mushiki we yabibwiraga kuva kuri mugo. Ko muvandi. Bibi nazi ngo ni mugo. Arwaje. Uyu mugabo mwega muri Raid Redemption. Raid rimwe na kabiri. Ariko nayo ko Waze. Tak jumpa. Cyangwa Matt Clark agabona indwanyishaho. Murashaka iki? Wow. Kumbe kugera hano. Bafite icyo bita baje kureba umukire. Ni Raja tak ada bagi ski pension. Yewe Raja nagaraguye imodoka muri izi zatuza se. Mukirura hafite amafaranga za Lamborghini ama Rolls Royce. Modoka zihenze. Abang, Hasan awak dengan Abang Ifrit. Aku bonse umwe Hasani yazarwanya n'uriya. Agak siapa mu? Ifriti. Yalah. Muri ring. Dia jadi fighter. Yaba ari mu Rwanda rwose w'abanyabigwi. Raja. Wana bagakomagurana. Seunang. Iki baragicuriye ntabwo gishaka kuvuga muri cyo wacu yishwe na mugo yamurenze. Hasani. Nabarazwi hano. Hasani arashaka guhura n'umukire waguzi wabo. Bavugane. Dore ya mirwano itemewe. Mbere hano mu kizu gishade cy'umukire abafana bakaza bakabukuramo ibiceri. Hano niho bacururiza za mugo. Abozi bazakomaguye. Tayari. Hano y'urugamba rwambaranira. Komagurane sha. Musore naye n'ibyakoraga mbere kajya mu gisirikare. Akubwira ko igisirikare yari cyatumye mugenzi asubira ku murongo akajyana discipline. Do. Babizana n'abayipa cyajya ni kondomu ubukingirizo kandi ndani abari mu mugo. Mukire yifungure business neza agakingirizo. Urebe akakagura barangiza gapfundura agakingirizo doreba mugo indani. Hey! Abacuruzi b'ibyo baraje we. Barangiza bana ba rubanda bakashirira. Piga ye mereza mugo mereza. Bano tango beto mono sha. Tayari. Business iraha. Haza nkimogi cyitwa mugomba gusara. Ibyo bayina bakabyita mugo. Tayari. Wa musore Hasani yasabye kuba yahura n'umukire. Iri hano hano. Kugera hakuma umukire ari igipagasi niba cyamwibye. Arafite ibibuga. Komeze berese nyine. And this is for Ho Chi Minh. Boss. This is for Geylang. Even if Geylang. You can take my Wogamba abapagasi banje sha. Ngo bateza leta. Anafite umukozi ni wa leta yaramwaye ubufaranga aragenda agambana abagenzi bafatwa na polisi. Apagasi w'umukire ibyo ari barazira. Tanga amakuru ka government baka amafaranga ava muri mugo. Uraruje kumureba. Tuan Raja. Raja. Hasan Munas. Hasani Munas. Baranaziranye.
wa mwana we. Are you really back? Wagarutse byanya byose. Lama betul. Haciye koko. Wanze kunkorera uragenda no murigaruye. Apa tuan? Saya kejap ini. Ntago ndi bugutindire boss. Ah, yes, I forgot. Nani bagiwe? Lieutenant Hassan now. Harya Hassan waragiye wanga kunkorera hano muragarutse. Lieutenant Musaru tuan. Please. Navuye mu gisirikare niriye tona. Lieutenant. Tuan eh. Byari byiza kuva mu kazi. Aja. Ariko ngiye ukomeza unyitana agenda cyari wa wundi. Kaga kobwa karwanaga na muri nimugoroba. Well, Lieutenant Basara. Ego rero navuye mu kazi. Tuganire. Cyatumye ugaruka hano. Raja. Saya datang nak minta perkenalan Raja. Ntari cyifuzo rwose naje gusaba mu mutima mwiza. Boleh tak kalau Raja Nkwingize rwose. Jangan ganggu adik dan juga ayah saya. Hasi wambabari ukareka mushiki wanjye na papa ukabareka bonyine. Ya, yang pasal hutang tu saya faham. Ndabizi ko bagufitiye umwenda. Saya akan cari untuk bayar balik, cuma sekarang Zashaka buryo cyo umwenda nakwishyura, kwishyura mushiki wanjye na muzehe wanjye. saya harap Kandi nzabikora. Wakwibihanganira. orang Bareke nta kindi ngusaba. Hasane. Bakira bumva amasazu. Hano kwica abantu ni ibintu bisanzwe kuri bo. Dudu Hassan. Hassan icarira tuganire. Ushaka mushiki wawe mureke agende naso kukanga nikisi. Aguha utura ariko mpaka siwe. First of all, Hassan. You know how this works. Hassan business dukora uburyo ikorwa kandi ni ibintu bisanzwe. I don't let anyone in. Nta muntu njya mbeshya n'umuntu bangamira. And I pity anyone Nta muntu ndambura. trust. Buri muntu ukamworeye niko muhemba. ya. Yego. Secondly, Cyakabiri. back to the issue of adik dengan bapak kau. See, Ngarutse ku byaso na mushiki wawe. dia orang not like you. Ntago ameze nkawe. You understand me Ndaje kubyumva. well, and we both made banyak duit Ni abakozi beza kandi njye nabo dukora amafaranga menshi. from your time downstairs. Ndakeka nta kindi kibazo dufitanye. You both nampak the opportunities I was giving the community. Ati rwose usa nkaho uri murambuza amahirwe n'ayo n'abaturage kubateza imbere. Saying, dia lebih ikut bapak kau orang. Ariko muko mushiki wawe ameze nka so nta kibazo cyabo. Syukur Ntago wajyaga bagaha ibyo mbahaye. that she clearly did not have. She challenged me buat pengumuman to everyone that she was going to Undi cyo ikosa rya mbere yakoze ni ukunca amazi no kunsuzugura. humiliate Ubundi nta kana namunetse akaragenda kibera ubuzima bwe. wanita raja tak bertabal. Ni Namufashije nk'umwana utanishoboye nashaka kwizamura kuri njye. Sikancishije amazi. yang hantar you Asubirika ngo bazi. Ni ari mushiki wawe kuzanye. sini. Tak Raja, dia tak suruh. Oya ntago ari mushiki wanjye wantumye. Kamu Aya bwese ukuri. kalau Zain yang hantar you sini, tanya Amusha niba nakuzanye ugende umubaze ngo mana courage dan hubris dia from the other day. gwera uriya munsi yanga ko nicundeba nawe. Izindi mbaraga ari buzikure. It's good to see you, Hassan. Yeza kongera kubona Hassan. Be my beef. Naho mushiki wawe kwanga kuryamana nanjye. Nibyo bintu ikosa yakoze. So if Zain Azahora ari umupagasi wanjye. wants to talk, Iso nawe agume mu ruganda rwanjye apakira imipote ayishyira mu mugo. Bose azaguma ari abapagasi banjye. Urakoze Raja. just welcome. Kandi mu gihe nabahaye inzu bagomba kubamo. Nawe utagomba kunkorera kandi ku ngufu. Kwaguhembwa urusenda. Tugakora amasaha 28 y'umunsi yose. Fred, Ifiriti. Sigarare ku musensi. Ubwo mwazanye. Do. Hano ifite imbwa ebyiri Jado na Dani. Ayo. Do. Sasa hakuno. Ni one way je. Nak keluar belah sana. Hari indi nzira hari yatumusohoka. Cariye. Kibaji cyuri ati mushiki yawe yishwe na mugo. Yagashizemo ariko nacyo kirayinywa. Jap. Nakobretse. Sebelum Nazmi nak start bagi signal untuk korang belasah aku, Mwana mushaka kuzamura umwanda cyangwa. di sini aku nak ambil peluang. Byari byiza ko byo mvuga. Aku Kandi ni- muvane Nazmi.
Mbabarire niba nakubwiye nabi. Sepatutnya gue macam tu pasal kakak kau. Ntabwo nakaba nateye blague kuri mushiki wawe wapfuye. Mubwira uburyo yishwe na Mugo. Lebih baik kau cancel lah plan kau nak pukul aku. Ahubwo impamvu nakwibukije bya mushiki wawe kwa Mugo byari nko kugira inama kugira nawe ndebe ko wayivaho. Plan apa sial? None ushaka kuvuga iki? Sini kerja dah apa kau cakap ni? Birimo arambwira. Kau shooting jadi action cut. Urabizi iteka muri iyo bakina filime haba harimo tipe. Go. Ariko tipe aba ari umuntu muzima kandi ugomba guhindura benshi. Kan? Ntabwo ngamije kukwataka. Genda. Fongo monwa vano ugende. Seram. Macam cerita pegang pula. Wikira akazaho muri filime z'intambara. Reba hakuno uruganda. Ntabwo rudafatika. Bazana maniga hakuno. Komeza imbere ariko. Genda amusunika. Uruganda rusa nkaho rushaje. Kugera sasa umukire yifitiye ekipe y'amabandi mwamururije sasa bari kumukomando wabaye retired wavuye mu kazi yahoze ari ikirara ajya no mu gikomando nkubita imbobo sasa bakiniraho ntashaka kurwana ndagukoma gusunika amora ashaka gusererana sima ibobo uhaze Mugo muza kunyuzirizaho imyuka ari yirukanyira nta ruzingo ashaka guhangana narwo umusore arani yasani ukuntu ukuboko uzo n'imbaraga zitabi nta rumwe arimo arabasunika gusa arangije kaninyurire hakuno ndonyine Mugo yisere niba yaguteye niwabasha kigiye no kujya gutabara ikoze arangije kanimanuka ku mifuka ya Mugo amabandi ni menshi kabasenzi baramuzana upfuye arabasunika bagahita bago hasi na hafite imbaraga zihagarara kaza n'icyuma ko nkuyu we iferabeto kiramubaga kuboko sasa mushinya wa musenzi we mutarwana kimufatira ku ijosi giye kujimutera mu kiganza ku ruhande mwana urabona ruko byananiye cyangwa mwajya mutanga amahoro Mama basa kakak gua tadi. Babarire kandi ko navuze mushiki ko yishwe na Mugo sibyo amwaboze bwa kabiri Aku tak patut cakap macam tu. ntago nakabera bivuze ko na mushiki yararenganye n'inzira karengana Dia pemangsa juga. ntago yanyweye Mugo ko ayikunze Jangan je macam kita orang. Tempat ntago inamera nkayo ngo mumuswa lagi untuk kau belah tempat ni. icyo nakora no kuguhunga Sama-sama. kira n'icyuma cyawe si uko ndushije imbaraga nuko nkurusha ubwenge imbaraga si ibirayi utekereza mbere yo kugira icyo ukora cyane amubaze ukuboko arikomereza kombe kaze yini hakuno gashikike mane gataha ijoro bajya bahuza yarabataye yigira mu gisirikare akiviriye mu nibwo kigaruka gucana itara umuriro ntawe kuza hanze abandi baracanye bivuze ngo bano fizibre yabo yamanuwe Detek tadi ni kerja diorang juga ke? umuriro uracyagenda hangu cyo kuvana mbere papa ari Zain, yewe Zain Bushyo naye ntavuga aku tahulah kau marah kat aku. ndabizi ko wandakare ko ntabwo akabaye uraka gacaho karivumbura bacanye bwa butara bwa zamani karangije gashike mugenzi karamukunda karajyana kazana hakuno ibipfuko Kau dah tak marah kat aku ni kan? ntabwo ukindakariye Dari kau 8 tahun ke? ukifata nk'umuntu ugifite imyaka 8 Juan, wagiye kureba wa mukire Raja cyane aku dah agak dah. nari mbizi Tak ada pernah lah orang keluar daripada ofisi nta Raja. muntu ugiva kuva muri ofisi ya Raja gutya amahoro Tu tak percaya bala macam ni. Kau masa niyo bavazanye ibi bikomere tak dia yang tak berhati dengan aku. Ya tu. umva ibibazo bajya gatikira ugakunda kurwana Kan? murabazamuswa Agak ni. Pada muka kau. umva ibyo ukoranaga bari byo Sang lutut aku tu. Lama sangat. baracyakoresha amavi cyane rwose kuva nka kera mugenzi nawe avandimwe ebyiri barakundana Siapa aja kau?
Nindakugishije kurwana. Nindakugishije gutera imigeri. Tem bukan kau. Ntabwo ari wabingishije. Kau bukan ada kat sini. Ntabwo ari kugira ngo wanyigisha, wari yarigiriye mu gisirikare. Aku tahu kau marah kat aku. Ndabizi ko ndakare kandi ko byari ukuri. Aku pun tak sangka hilang lama macam tu. Ntabwo nanjye nzi ko uzatinda. Tahu-tahu je aku ada kat camp Sungai Udang. Nagiye mu gace ka Sungai, imihamba yaho nibwo nije mu gikomando. Dik, Zain. aku rasa ada peluang kita pergi runding dengan si Raja tu. Ndakeka dufite amahirwe kuba twagenda tukaganira n'umukire turi kumwe uriya mukire witwa Raja. Esok aku pergi jumpa dia. Wenda ejo tuzajyanayo turi babiri. Byatwumva. Semua benda ni aku nak kau dengan ayah. Ni ukugira ngo ideni ryawe na papa abicuza Iko. turebe ko ryavamo. Turi icyo twakora. Kau nak cek kita lari. Shaka twirwanga duhunge se. Dik, aku Uzara nampak afite umupango wo kujya kubakira ahandi hantu bakava muri karitsiye. dengan mata aku sendiri. Nabibonye n'amaso yanjye. Hano hantu ntabwo ari sawa. Dunia kat luar jauh lebih bagus betul. Hano hanze hari isi nziza twagenda tukituriramo. Boleh tak kau dengan ayah buang ego? Wowe na pamwaza tukajyana tugatangira ubundi buzima. Dengan ego. Hari abarabumva ko kuva ku ivuka ari ikibazo. Kau ingat tiba-tiba kau boleh datang sini bungkus Natwe reka arani twajya. habis hilang semua masalah orang. Urashaka dufate ibibazo byacu tubyane mu yindi karitsiye. Reka tubikemurire hano. Aku tak Umva Zain. percayalah kau dah berubah. Ntabwo nabyumvisha ko wahindutse n'ibintu byahinduka. Daka ni. Wari uri mu gisirikare Kuno nak bela negara. muzi wivuga ngo uzarinda igihugu nta kindi. Habis tu aku tengah buang. Uzi ko uzarinda n'umuryango wawe. Ni kau panggil bela. Umva. Aku dengar sekarang Igitekerezo cyo kuturinda ntabwo hano byakunda. ni masalah. Hano dufite ibibazo byinshi tugomba gukemurira hano. Sikit lari masalah. Tukabona ko twahava. Dik, Ibibazo karafunga. Sasa nawe wumva kuva ku ivuko wajya mu barari baroze. Dore hakuru uruganda. Gufata za kapote bakagenda bakarundamo mugo bakayumishirizamo. Abemeje kwica abana ba rubanda bo ni benshi. Hano bagafunika nk'abapfunika ubukingirizo. Kumbi ndani hari birimo. Semacam neraka. Hano harashyushye cyane. Kau ni agak habis. Wah tahu lah. Ushaka kujya mu cyumba kirimo air conditioners. Hari-hari rosak wah tahu lah. Dore na se w'abana nawe nihakora. Boleh report pejabat bureau ni. Mane umuntu azagenda rwose avuge mu rukiko ko turakora akazi kenshi. Hakundo karitsiye yagoswe. Ni ukuryama mu ntebe. Nezo ntebe bakiriramo abashyitsi niyo matera. Saro nicyo gikoni. Mu gitondo agiye kubyuka. Mushiki we yasize amuteguriye icyayi. Rangije ari igitabo yarambitse hakuno. Igitabo cy'amateka. Mushyiraho ubwo ati muze ku ruganda ufate kawunga. Nimwe mbwa 5 kwezi ugafata kawunga y'ibihumbi 6. Ntabwo uzava muri karitsiye pakoze iki? Umukoreye. Bakamafaranga kavamo. Naho guhinga nta kepfo ka ruguru. No gukora bucakara. Banega genda tema ka gatabo. Harimo amafoto ya kera, harimo n'ibinyamakuru bagiye bakata ubwo umukiriya azakugura karitsiye. Bagurisha itaka ryabo ngahuba ku ruganda rukora mugo. Muzehe hakuno. Hano hari abagafashe mu ruganda basuzugura ba muzehe. Baza kwiyinza ku musaza. Barangije bafata hakura amavuta bacana kabiriti turacyagushyira mu gihombo. Mwana se imipote ya boss ikibazo ki? Molek kau ni. Apa nama bakar? Vuga neza sha ibintu by'uri makora. Hijau nak ngamuk. Turakongera n'amafaranga uraza ukatwa menshi. Siapa cak? Abiyeza kuri uyu musaza mu ruganda nabo ni benshi. Bang. Bafashe ubukingirizo bwa boss bagomba gushyiramo mugo urabutwika. Nayo mafaranga turayakwandikaho. Muzero mujinya. Oi, Menate. Warizembe usurisaza mbiki. Hey. Umushara bazawukata. Cha n'umukobwa we nabonye arakukiye ariko umugore we ntizamusiga amahoro. Umusore nawe yibereye mu rugo. Muzehe yakoze ijoro. Iza kubona si hageze kwigaragambya ku mukire. Ateza imyigaragambyo mu ruganda ariko nabwo ntibyakunze. Hanyuma ni haciye iminsi umukire Raja atanga karuswa. Polisi ya Malaysia iramurekura. Bihugu bikoresha ruswa kenshi ntago wakigaragambya ku mukire. Arakwimura agatanga karuswa agataha.
Muzehe ko yagatashye ndi hakuno reba uruganda. Umusaza hakuno acungana n'abasekirite bagiye kurya. Sasa muzehe nawe aribyo yazanye hakuno. Hano hari abafata ubudobo bakabujyana ahandi hantu. Arangije afata ka telefoni. Aku dah jumpa. Hari icyo mbonye. Sinzi n'icyo mbonye. Maniga hakuno mu gitondo akiraho byabe bandi muri quartier abiyenzane babura sezi marine nazo bacaho bahorobye ibishira sawa nyine kureba neza bari kuzamuka basa nabagani wabo. Oncle Hamidi merezi pachisigara nguriya muzehe ko yagatashye kubitana muhungu. Muzehe arataha. Hasani Bun Cantik tangan. Tatu baru ke? hano mwana birasa neza ibintu byose. Tattoo kalau tak kau. Dia berkata tatuaje ya David Beckham. Adik aku lutut muka aku. Come on lah Hasan. Mwana nijoro sister wanjye twaserereye. Patutnya kau ajak aku. Aku juga nak hantar Raja masuk lokap. Bana wakoze kosa kwagiye kwa Raja. Sepapa. Utamginga inshuti. Ari umupolisi arambwira ati uriya mugabo nawe nagereje kuba namufunga ariko ntibyoroshye. Abaturage baraha kujya usaba n'umuturage avugisha umupolisi kubera yuko bazi yuko bose bahora banywa za mugo n'ibiki. Babonye azare maravuga n'umupolisi abona ni ibintu bya danger. Aku tak cakap pun. Aku nak Raja masuk lokap. Mwana abonegeza ngo byo gufungura ya mukire. Apa sah? Susah hati tengok usaha kau. Nampak tak? Bukan setakat aku je dah dengar aktiviti kurikulum kau. Ntukagiye ikibazo kuba baturiye abaturage. Nampak kau sendiri. Barabona ari ibintu bya danger kubera ukuntu bose batinya leta. Susah hati. Bazi yuko tuzanywa duteretse mpaka. Malon, Sati. Non tak suka dengan kau pun. Hasi abaceka abantu bose batekereza nkawe. Ha. Itu yang aku tak faham tau. None sifitiye amatsiko n'iki. Nak tolong dengan je pun. Abaturage bashaka kubafasha ariko nabo ubwabo ntibumva. Harus happy kalau aku dapat sabun Raja. Mwese muri bamwishinde kwa mukorera uriya mukire Raja cyangwa. Abaturage nabo bagira ubwoba nta kuntu bakwigumura ku mukire. Kini orang dah hidup lama sangat bawa Raja. Bana abaturage babaye munsi y'uriya mukire. Sampai takut nak bayang hidup tanpa dia. Ntago bakibajije ubuzima bajya baramutse batandukanye nawe. Foto dia. Bakora akazi kabi. Kerja sampah-sampah aku jadi susah je. Nono uko bagakora mwibanga ariko karushaho gukomera. Lapang ah. San. Arikomereza ni mushiti bariganye. Ni Bun. Kerja sama lah, gotong royong. Kita Bande kadufatanye imbaraga twese dufite intego imwe. Ma. Uravuga cyane bro. Intego nimwe no kurwanya uriya mukire Raja. Ariko napfa kwata ku muntu umushinja ikintu udafitiye gihamye. Macam mana rundingan dengan Raja Penyangga? Hase mbwira umwana wanjye gutagiye kumvikana kira kiyebe ngo ni Raja. Mwana wanjye wasaze. Lah. Bos saya juga. Uracyasiga ngo ukari sobuja. Jadi ya, kalau ayah masih lagi degil duduk kat sini. Papa kwa muri mugihatiriza kuko twaguma hano niko bizamera. Nagushaka kuva muri quartier ngo kavukire ariko nabyo na mafuti. Nanjye niba ukina bitekereza ntago byoroshye. Ayah, tolonglah pujuk si adik tu. Ese papa baso avuganye na mushiki Saya wanjye. jumpa Raja malam ni. Tukareba ko ijoro twajya kureba uriya mukire tukavugana nawe. Mana tahu Raja boleh kurangkan beban adik ya? Wenda mushiki wanjye uriya mukire yamushyiriye imiyaga tukajyana. Berambus ke tempat ni. Tukavana mu hantu tukajya tukimukira ahandi hantu mu mahoro. Twimuka. Boleh. Uravuga twese tukimuka se? Kita berada dekat sini pun sebab Raja roboh mak kita kan. Baguze itaka ryacu badutuye mu Atas tanah haram. ntago hano ari ahantu ho guturwa. Tanah yang dia beli. Izi ni za quartier zimeze nka karambo nta terambere wakura hano hantu.
Dia bagi kita flat ni. Dia bagi semua orang. yaduhaye ikizu ariko kidafite amahoro. Dia dekat hilang macam nak ke jahanam tu. Kamu kena bagi. Yaduhaye akazi ko mu Rwanda wajya n'Imana duhaye ariko kwari kudufunga neza burundu. 20 jam satu hari. 7 tumaze hari. imyaka 20 dukora hariya hantu. Seminggu. Dukora hari imyaka 20. Bayar gaji. Gukora amasaha 24 y'umunsi iminsi 7. Raja Amafaranga duhana urusenda akatugaburira ariko nabwo tugaburirwa twishyura. Kalau ayah pandai sangat, Ndakeka uri umuhanga. yang ayah terima tu kenapa? None se kuki akazi wakemeye? Iyo wikorera. mayat aku. Mwana wanjye kabari uko bananyica. Pak ni dah kena gasih 8 tahun lepas ayah. Njye naharambiye mu myaka 8 yonyine papa. Lepas tu semalam. Uribuka ibyabaye ejo? Esok lusa, Zen pula. Ibizakurya bizanyira bite? Ushaka na mushiki wanjye apfe gutyo apfe nabi. Mwana wanjye. Engkau ni bercakap bunyi macam ramen kau. Ujye uvuga amagambo nk'aya nyoko. Ingat tak? Uribuka amagambo yajyaga ambwira, eh? Dia melawan cakap aku. Ingat? Mama uri kunavugaga ibyo avugaga byari ukuri. Mang ingat. Byari ukuri kandi koko. Tak sanggup hidup 1 hari lagi dengan ayah. Ati mama yakabaye wenda iyo abahagaze hano mu mwanya wawe yakabaye avuga bizima. Bukan pasal tempat ni. Ntabwo mama yakemeye ko duturana nk'aho. Amwana utanyurira. Azamukana. Akanazema ati mama yaba gihari kuko atekereza neza. Ntabwo yakabaye tuba tubana nk'aho. Ariko yo kuri fake mu mutwe urumva kucana na mukobwa ugatungwa n'umukire ukora mugo bigwaye amahoro. Aragoye igifuka cya kawunga ariko nabwo ukore wishyura. Abivuze na mushiki we yumva. Maniga, eske. Murwanire iwanyu bitatugera abaturage barihungira. Bimwe baguhendera mu isoko ajya gutonganya inzira nakubita urukuta sisha bitanga iki. Kiraho. Telefone irasona. Hakuno. Abang. Hassan. Aruhamagaye. Cepatlah. Zaini gira vuba. Sasa wenda mushike ntibyatinze. Lah, relax lah. Birangira bumvikanye kujya gukora iki ku mugoroba guhura n'umukiri. Lepas ni kita payah tak kerja dah. Kau ingat Nyuma nanyuma tugiye guhura na Raja. macam nak dengar cakap kau? Urumva uriya mukiri aribwo mubyo tumubwira. Kita dapat keluar hidup pun dah cukup baik. Apa kau ingat Wenda tukakagumya dutuje. dia nak bunuh kita? Ntabwo ari butwica icyo nicyo cya mbere. Nah, aku tahu dia kan ex-boss kau. Dek, Yawe yari sobuja ntabwo uzi uko ameze muri iki gihe. negara kita ni ada undang-undang. Kita tak Ndabizi turi mu gihugu gifite amategeko n'amabwiriza. tahu raja panggil macam ni. Kita tak payah kacau dia. Ndabizi rwose buryo Raja azwi hano ari n'umukiri ukomeye ariko Aku tak nak kacau dia. ntabwo yadukanga. Enggak, aku itu je dia. Gishe nyine ni ugutabara umuryango wanjye tukava hano tukimuka. Tengok apa Raja cakap. Pandai aku fikir. Ibyo uvuga ndabyumva ariko dupfe kujyayo nta kundi. Baca kubapagasi. Kimwe bahora baserera. Muvane ndakarira ariko ibyo nakubwiye nawe uzajya ubitekerezaho. Kumbe dore zambwe ebyiri. Dani na Jado kwa boss. Raja. I must say I'm impressed. Biratangaje. Didn't expect you would convince her. Ntabwo nari nzi ko rwose bugarukana na mushiki wawe. Mwashakaga. So, Do you have something to say to me? Mwamufite icyo mushaka kumbwira se? Ya. Ego. Mushiki wanjye icyo ashaka kubwira. aku Na we Ayah. witegeka saba hano uje kwinginga. Kare gatangiye gakanga. saya Nyakubahwa saya minta maaf mbabarire rwose. for what I've said and how I've behaved, okay? Uburyo nani nakwitwayeho nabi biko umukiri ashatse kuryamana n'agakobwa karabyanga ngabandi amuca amazi atumare uburyo nakwitwayeho n'umyifatire idahwitse. Saya nak minta maaf sebab selama ni saya tak erti nak bersyukur Mbare dengan rwose kuba naritwaye neza apa yang Raja bagi kat kita orang. no kuba narahawe byinshi sinshime kandi nibyo bahabwa kurya ni nica ni bukenewe. Rwose komeza kumbabarira. Look, I appreciate your apology. Rwose nishimiye uburyo mwatse imbabazi. In the meantime, I hope Papa Kohan can sit down and Slamane. I was just trying to help. Basi igisigaye nagasuzuguro kaso kugira ngo naso yumve ko nari muragereza kubafasha fasha umuryango wanyu. Yaba nawe wa mukobwa umaze guca kenjuje kwaka imbabazi hasigaye so nagasuzuguro ke. Tapi, that won't do it. Ariko ndabizi ko ntago byapfa koroha. Sinapfa kubabarira. Me and my family.
ugomba kunyaka imbabazi cyaze mukazaka mu izina ry'umuryango wanyu wose. And I'll decide how to make it even. Hanyuma ndaza guhitamo uko mbigenza. Muri mavuga ibikisi. Arangije. Banagana ibiryo by'imbwa. Mugasorera imbwa iriramo. Makan. Banza urye. Sangira n'imbwa zanjye. Nimba ukeneye imbabazi ko bwaraje. Buat. Parezas. Kan kau nak biarkan je lah. Mugiye gutuma n'igihe ibiryo. Benda settle jadi. Zain ndabyumva ariko ndashaka birangire. Uri ubukene bugira mubi. Kubera ko umuntu akwishyuza wava muri karitsiye inzu irimo nize umukobwa arapfukama musaza we nawe niko gahinda kazamuka aratamira jewe data we abashungera ntibabura zizana karashika Harise mukafe masaza kwifatira video. Where you belong. Poreza sha poreza. Kugira ngo nye famous sinamubuze nari mukunze. Poreza. Yitonze. Okay, enough. Ejo birahagije. Kararaka kabucira musaza wako. Sama Mwenda sinza ariko. I didn't know you had it in you. Ntabwo nari kwa mukobwa ugira umutima ukomeye bigezaho. Ituzaje da worth 40% off. Umwenda mwarimu mfite yomba kuri yo 40%. What you owe me. Baye bagiri impuhwe. 40%? 40%. Terera? Bidonyine koko. Can salam to your father. Ujye ntabwo usubize naso. Isi wenda cyamwishyuza 100%. Wewe ngo yo 40. Kumbe Karise. I want to fight with them. Boss wane buri umurwano wenda ukabagabanyiriza ijyana. Hassan. Mva Hassani. Nazaini mushyo wawe. How would the both of you like a chance to clear? Ntago ndamutse mbayandi mahirwe ya kabiri kujya mugabanye ideni ryanyu. 100%. Kujya mbabarira 100% amafaranga yose ashiremo. Of your hutang. Kugira umwenda ugabanuke. In the ring. Mugende mu Rwanda ni mutsinda umwenda uvuye 100%. Raja. Raja, oya ceceka. Let's do it. Ndabyemeye tubikore. Uyu mukobwa asanzwe ari n'indwanyi. Abonye motivation yo kumugaburira ibiryo by'imbwa. Abyumva vuba. Musaza we nawe. Ino umukomando wakivuyemo yavuye muri Lieutenant. Lieutenant. Sasa umuntu w'umusirikare kumubwira ngo agenda arwana na civilian abayumva ari ibintu byo kumusuzugura. Kau bagi aku kunyah. Tumye n'umwanda bro ariko ndababaye ariko iya karashika ninyifatira muri ring. Ndayihimura. Apalagi dik, kalau kita nak cancel game ni. Ako kutinda ku bintu. Sasa basigaye ibintu byose arabyoje amagace ibintu byo kubasangiye n'imbwa kucyo bitinda. Wapfuye se. Beli settlean. Nari nsushaka birangira. Kau boleh macam kan? Papa birangira rwose tuye muri macanga tuye muri quartier. Kita boleh berambus seperti flat tu. Base bwo tunana turasoza intambara birangiye. Tu bebas. Turaba tubohotse. Sister. Ni ikut aku. Sasa ini cyatunyuzana nanjye. Abatangira kumubwira yitonze. Kalau kita menang, nidutsinda ayah tu bagi aku yang pujuk. Ndabisuza abana na pat kugendera. Sasa nawe bimwanga munda. Sasa ubuntu kurwana inkundura ya ntambara y'umuhenerezo. Musaza we nakuramo agapira. Aha. Bindi letere. Musaza namushiki bindi ikibuga. Sasa hari ukuntu ujya kurwana hari uwakwendereje. Ariko hari n'umuntu urwana afite motivation. Afite ikimusunikiriza mu mutima. Bagi aku yang settlekan. Niyo ntambara sasa bite ntambara. Dore mama nig. Karize niko keza biyici. Nagurana n'umuntu. Tayari. Mufane. Come on. Tayari. Binjira ikibuga. Musaza w'umukobwa yabanje muri iyi mirwano zamani y'ibirara ayivamo. Yinjira mu gisirikare. Yongera wundi mwitozo.
sasa uzura umukomando ku musivile bashyiramo uturinda amenyo bambara udukingirizo tw'amenyo mu kanwa ndakuka baretse kafatu sasa bazi n'ubwenge arabizi na musirikare umuntu w'umugabo wajya kurwana n'akantu k'agakobwa karashika nkaka baramusetinga uru ruzingo rw'umukobwa gaciki kamwikego baragakwepfa ashaka kubita wagakobwa sheri barashika abasenzi bana tugambaniye rwane ni mutsinda murababarirwa uyu ni umusirikare yakubita akantu k'agakobwa kadafatika gacike bakamereye nabi tayari ariko nako bikoroshe maniga sasa ndio kubita mushiki wanje aragahutaza karangije nako ureba ko igihagaze ntabyo mbona areba kagoryi reba hano inyuma ubuhumetse buhengamye ibyo ni byamusho kumbe ashaka kumwubikira asani gatera umunigo kavuna akaboko kazana umugeri akagoryi nkaka gashyira hasi ikingi igihe twagakubise kumera ni umunyamibare sasa hano mushiki wamereye nabi iki nacyo nabyo uyu we ni umugabo mugenzi we nta miyaga ata amavi ayiwe sasa karashika iyo yabyisabiye ngo bagundagurane gatigika gafite umujinya kazeyi bakobwa muhati bipfuzi umutipa afite n'umujinya nta miyaga garuka hano kubitaka na gukurura nta miyaga gukoramo gatuza yewe data we gukoma kwemeza gusa mushiki we nawe gakwega igikatu musore mweme urashaka iki kindi mushiki we niga kandi undi munsi nibyo wisabiye musore mushinya isura yigira inombe bya nyabyo siviliyani ujye ugabanya akamenyero ku bantu yewe bingana rihindukiza yewe data we ibi harimo n'ubugome yewe watsinze byarangiye yewe watsinze bosi ayaya ntago bihagije mugira ni yanyorwa umwenda uvuyemo bose arababara umukira arababara undi munsi sister twitahire turabikora gataje kishimye muzace n'ahandi famiye ziratandukanye musezije niga baramukubise menya arakuka batashye bishimye Siapa lagi berani nak cabar dia? Barayine barwana umuntu abakeneye katashye iby'ingenzi kabyibagiwe Excited. erega ndigifite bro wanje ubu nabandi barambeshye Ikaw ko boleh macam. Okey. aho turajyana nituva hano Ayah tu bagi aku papa najya namutera inshuga sikit hati dia. ndabizi araza kunyumva Kau dah tak marah aku, Dik. aho naze kutakindakarira Wah, betapa happy-nya aku. Bila nampak kau masuk erega kapak icyanshimishije nta kintu uko nongera kubona urwana tu lagi. kakugarana akagoryi Masa aku kecil dulu. nkiri umwana ndabyibuka Kali kau ada fight. uruko wajyaga kurwana Si curi-curi keluar rumah. najyaga ahantu mwishi nyuma yaho warwaniraga Kamis. numvaga ntazakwepa kureba Aku tahu. ndabizi Pak tu kau lain. Kau kuat. ati buri kwaba uri muri ring urimo narwana nakurebaga wabona mbona gura umunyembaraga Mas ntabwo bugira fearless macam kau. nashaka kumera nkawe Sekarang ni aku lagi berani pada aku. ndabizi ko undenze ntabikaze That's not the point, abang. Okey. iyo si ingingo hasani Serang je. ngaho mbwira icyo ushaka Dulu masa kat rumah, ndanibuka tukiri batoya ayah tengah panas. Kau suruh papa na mama bakunda guhora baburana bakamisha kau make sure kau yang kena dulu.
Janji aku rimwe na rimwe bakatubuza gusohoka mu nzu ukancikisha. beli satu hari kau tak Ariko hari umunsi wageze ndakubura. Urabura. tu je. Uransiga. Aku mula tak jadi apa-apa. Ubuzima bwaje kuduhindukira nawe ubukene nabwo baratwataka. Tu. Nibwo natangiye nanjye kujya muri ring nkatangira kurwana. Macam kau juga. Numvaga nshaka kuzamera nk'umusaza wanjye. Aku terus terang dengan kau, Dik. Zaini mbwiza ukuri. Aku tak suka dengan diri aku. Ubwo nagendaga byabaye bibi cyane. Gaduh aku tak nak bergasak itu je aku tahu, Dik. Ariko n'ubundi narwanya ko ntabishakaga. Mek ngayah tengkah. Iteka nahoraga ntekereza kuba nataha. Aku bagan. Kugira ngo amafaranga nzaba narakoreye mu gisirikare. Pasal-pasal. Ntazongera kubona mama na papa barwanira amafaranga make twabaga dufite. Sesilang kau juga. Aku masuk tapak tu sebab aku nak lepaskan nafsu bagan aku. Atirana nageze muri ring uyu munsi. Gukontorora umujinya birananira. Tentera yang ajar aku disiplin. Ibyo nigishijwe mu gisirikare byo gukontorora uburakari na discipline. Niyo mpamvu nabirenzeho ko narwanya umusazi. Aku faham. Ndabyumva. Tapi aku tak faham sekarang ni macam kau boleh senang-senang sangat buat Ntabwo keputusan. nari nimvisha ku mwanzuro wafashe wo kujya mu gisirikare. Turang. Ukansiga inyuma. Ibyo byambabazaga. Aku janji aku takkan tinggalkan kau lagi. Ndagusezeranya ntabwo nzasubira inyuma, ntabwo nzagusiga. Kau kawin lepas kau pergi lantak. Yesu umunsi uzabona umusore Aku ikut laki kau. ukura kuri kwiziniyeri dore ko nta kiga kibaho. Masalah aku. Uziko. Kita nak pergi Kelantan ni. Nakeka nta musore muri ako gace wanankunda se. Aku ni ah. Urumva nzagumirwa mpaka. Muka mencari Peter Pan. Erega ura n'agakecuru bagenda betera blague yako. Salah. Musore agize gutya. Sister inyuma yacu. Ikut kita. Hari abantu badukurikiye. Nawanang. Utarebayo. Pandang. Reba imbere bakagoryiwe. Bakurikiwe. Uriya mukire mu Rwanda wabaye ntiyanyuzwe. Tak. Inshuti zawe hoya. Hari dia. Birukangamo gakeyi. Bongera batangira kwirukamo ka speed bongeramo. Bakomeza imbere. Kugera hano basanga hari bisi ya Pikes. Binjira muri bisi ndani. Ndani muri bisi. Abari bakurikiye babonye binjiye muri bisi. Barahagarara. Barana biyereka. Basenzisha. Kwinjira muri bisi abibereye mu bafite bitatuwaje. Nibavuga nta ubuja. Bafite ibyuma. Asani. Kiramubaga mu mugongo. Kumbe. Bisi rena agatego kamabandi. Sasi nambara. Ivuye muri ring. Tangirira muri bisi. Hey. Ukira nashaka kuva kwizima. Nambara muri bisi. Byanyabyo. Byanyabyo. Sorano mugome. Naho atagutsinda. Terura umuntu. Shinga umutwe. Byanyabyo. Namuti cyane yoroshe nawe. Nago yoroshe. Yatata we. Bego mugome. Akabako byanyabyo. Mbega. Jewe data we wongere. Batuchuma. Nawe. Shaka kwica. Kubitisha ikirindi. Mbe arabari mindani. Abanyero gukubitwa muri ringi. Nabo nago banyuzwe. Badukubitiye muri ringi. Muri bisi nago tuvira mwaho karagaruka. Jangan macam ni, Bi. Umva turekere ibi. Bapak kau. Twumvikanye. This has nothing to do with my father. Ibyo wamvekana data. Ibyo ni byawe. Karamukoma. Babizanyemo. Bishinya. Ara cyaba cyuma kiramubaga. Sasa ara cyabaze musaza we. Mukobwa. Zakufasha musaza we. Mushinya. Ano. Wowe kamubwe civil yari genda gake. Dakobwa nikumva. Ateye umunigo inyuma ye. Cyagisore. Ngwanzira. Nambara muri bisi. Masaso wazanye imbunda. Babizanye imbunda. Ayi mwamura we inyama sasa arimo. Kasi ryaje baryari muri chemba. Kibunda kinaga imbere. Oyo musenzi. Mukobwa bitumujinya yaba data we. Kabiti gukora.
undi munsi mutwe witoye kama ubiti bikanu wongera ubyuke musore yewe data we ari cyamufashe winesha kano nako muri cyuma wino ushiki we kigiye kumutera icyuma musore Hussein nakabaraga bandi tishao bagiteru yusasa asho y'urugamba tera icyuma mu rubavu kiko ukobwa ayiwe hano rero bakubise arajunjama kureba neza na mugenzi we bamuteye icyuma mu rubavu. Ayiwe bro Ryan tangije afatiraho uraho shoferi sinzayijyanye he modoka sinzayijyanye he bisi uyoboye bishe musaza we abandi nabinyuma aracyagwana ayiyobora nakuno kandagira umuriro arangije avamo muri power plant ya boro y'umuriro hano bari modoka mwese mwahiramo gonga power plant shinga umugongo tayari karashika nayo nimbikize hakuno muzehe ukagoroba kiraho ibintu bitangira kwimena namba ribereye muri bisi n'inkundura sasa nk'ahantu hari imyaku bimenyetso n'ibibura birabure byimena Asani kanguka bangun Asani kanguka yakubise umugongo ku byuma bangun bang mukobwa hana afite akanyundo kameze ukuntu kugera hano apfiriyemo umuntu bavayo rangije do tayari polisi baciye igihuru tsimbe hano gatoya kumbe ntabwo ari polisi modoka y'umukire Nana Munas ada dalam bus. umva abana ba Muna ntabari muri bisi muze yitwa Munas muze havayo wibuka gakobwa karise karo akana kuyu mukire naryari sori mukire kuza sigema nta mwana dore gakobwa kakize muhungu we mukuru urada yabigendeye kirababara abana bipfuza kwisha abana babana babo badacishije Put down flats. We're going over to Munas. fata abasore banje bose batakeriye taje n'aya abaturage Cepat. umva vuba wejya uwihubuka cahano sasa na kindi kwataka yakaritsiye bahende abaturage tayari bahamagara amabandi hakuno guhamagara muzehe asa nahamagara mu rugo muzehe ikirahure cyamenekeye musaza ntabwo arimo aritaba muzehe ongeramo kimwe twihute do amabandi leze bana boss mra aho boss ayiparika bamwitiye umuhungu we mukuru w'imfura zakari badata we papa n'umwabiri rajya genda rise nakeje famasi yarangatiye muzana musaza wanje niba mwana famasi rwose positive abandi bakogwa ari kumwe nimukayira ese ufite umuntu wagira ngo nako katete papa famasi yaramemesiye atwarwa na nuza
Gende mwese. Dore ngo barashumuna amabandi yose. Muri bandi ryose rya karitsiye. Ya etaje abaturage kuko wari yizira. Tayari. Agenga boye umusaza bakubita abana banje baje n'umwana wanje w'imfura. Bagera kwa muzeyi. Type de bandi. Oi Nazmi, jogra! Nazimi, ngwino tujyane. Dore kimwe yacuriye ngo mushi cwacu bamwishe yishwe na mugo. Nazmi, jogra! Naho cyo baraturanye ariko gikorera umukire. Mwana wanje wijeyo. Afite hakuno nyine urwaye. Nagafoto ka mushiki we kari hano. Mushiki wawe ibintu byamwishe. Uriya mukire kari ubikora urageye. Kirarinjira. Naganga y'amabandi. Muze hakuno. Kiraho. Ego mwana wa. Papa. Keluar dari Papa. itu ya. Soka muzona ha. Hari ibintu bibi byabaye. Naceka araje yohereje abagabo be aho ngaho mu rugo. Ava hakiri kare. Muzehe avayo. Muzehe kurebanza abana abaturage barimo barahunga. Bahuza amaso. Muzehe bwa mbere yateje imyigaragambyo kugira ngo abantu gukora mu ruganda rw'umukire. Bivuze ngo baraziranye. Yaramufungishije umukire atanga faranga. Muzehe afata igihororo. Dia datang sendiri. Yewe arimo araza namubonye. Keluar sekarang ya, sempat. Papa wavuye no najya ariko bacika. Unakuta gimana? Najya handisa. Ayah, Negereza. Papa. degil lah untuk ni. Musaza tumva nawe. Musaza yacikira heka inzira rimwe. Kiraratambuka. Mfite kipe y'amabandi. Tunggu sini. Abandi munegereza hano hanze sha. Hello, Manas. Munas uraho. Waalaikumsalam. Alaikum salam. Oh, Arikiriza. I like myself in. Rwose uburyo nyikirije ni byiza cyane. Mas tinggal aku dulu. We're still on that. Yatwiye bitinda tuganenga abantu baziranye ariko. Kiza cyegera abashinyaguzi ni babura. Anak-anak kau mana? Ubundi abana be bari he? Aku dah halau dia orang. Ntago mbizi nabirukanya. Dia orang tak balik sini lagi. Nta nubwo bazanahagaruka. Exactly. Byiza cyane. We're supposed to protect our kids. Ababyeyi bose bagomba kurinda abana babo. I do it my way. Nanjye niko mbigenza nta mubyeyi utabura kurinda umwana we. Do it your own. Tapi malam ni, Gusa iri joro because you taught your kids well, kuko abana bawe wabahaye uburere bwiza n'abatoje neza. I failed Nje natsinzwe. to protect mine. Nananiwe kurinda umwana wanjye w'imfura kumurinda. Banyiciye umwana wabatoje neza rwose ubabahaye uburere bukwiye. So in a way, it's all your fault. Kandi kuba umwana wanjye w'imfura yapfuye. Makosa naye muze. But then it's always been your fault. Ariko kuva na kera makosa yaraye yawe kandi. Alang-alang kau dah nak mati. Suspect. Ugiye gupfira muri iyi nzu icyo nakubwira nta kindi. Despite our rivalry, I always had respect for you. Rwose nakunze uburyo twahanganye kuva na kera. Bari umunyacyubahiro ubona mu kiganza dutandukane. Raja. Kau boleh terus naik orang yang tak berdosa dekat sini. Basi nyine ubwo ugiye kunyita batse kubangamira abaturage b'inzira karengane. Tapi bila cukup sebab, Ibyo cukup umaze kubakorera ko bihagije. hari, mereka Ariko iki gihe cyageze. akan bangkit lawan kau semula. Niba bana ibyo ugiye kunkorera ndabizi ko ntibizakuragendera amahoro. Dan bila sampai hari itu, Umunsi nugera adalah hari mulung-mulung. uzicuza uburyo wateje uyu mwanda. Hello. Saya nak laporkan kecemasan. Ya mwana ni ibintu byihutirwa. Arahamagaye. Orang tengah ini bangkit. Alanya cuma Tuhan yang Yenzi nyiri ibyago, iyo ibyago byaje. N'abatakuzi bakwimana lift. tengah ini bangkit. Balanya cuma Tuhan yang tahu. Kose mukora icyo mushaka. Aku patut tamatkan kau. Nakabaye narakwishakira na ubugoryi n'ubwanjye kubona zuyaje. Nitwe tugotwa tubura kubahitana hakiri kare. Kira abapagasi barinjira. Bose kangucanira baba. Yerwa nawe n'igihoro cye. Ndamuna ashaka kubaga. Muzehe.
boss abari mwinjire ryari seme mwinjire sha ko bakamuhambiriye muzehe sanse mu nzu yose. Cyane kibiriti tayari. Ya muzehe ati Allahu Akbar. Bana niyo nkuru bana bageze aha papa bona babandari barasohoka kandi yo ukirenjira mu modoka kobwa ageze aha na musaza we bosi niwe wacu bundi baje iwabo baza birukanka byo ku ruhande bagera ibirahure byatangiye guturagurika dore umukobwa disi indobo kuzimya inzu adutabaye bana yo sazo yagizemo indani umuriro ni mwinshi ntabwo twakontorora igihe cyarenze baba ari mu byago ya wijayo Zain tuza ntabwo uri buzuru wapfuye byarangiye Zain tuza papa yapfuye byarangiye ntacyo twakora nakubwira igihe urwara ufite impamvu ariko ukagira ikintu kikumotiva cyangwa kigusunikiriza mu mutima. Dore amabandi arigemura bari basanzwe ari indwanyi bamaze kwica se. Hano hari umusirikare avuga ati igisirikare cyangije discipline no kwitonda ariko bararwanaga kubera umuryango wanjye nabaye nk'imashini yica barigemura uko bafite akanyundo kupita ikegera ziri imbere nari inyuma tayari umukobwa n'umujinya marira mu maso kanze umukobwa n'amabazi pati vaze pasta du amusenzi we umukobwa ufite akanyundo hano kupita ubangura n'amiyaga umusenzi bakinishije bakira igisinkuba abandi bari abandi bazawapi Gwinose ni muze ibya discipline y'igisirikare bishyize ku ruhande murashaka afite icyuma. Kau tak layak pegang barang bapakku. Wa musenzi ikoze ukoze ugufata umuhoro waviye ashaka no kubabaga ucaga suzuguru yewe data we ukukubita bakaguhinduriza tayari abandi bazawapi baragarutse ngama banda rimena aho bwe filmira bakubise amabandi ijoro ryose barakubita bamanuka kubagabana ya umusore afite la discipline hano byo kugutema kugukubita ikirindi mpaka basenze gusa hari umujari n'umujinya mwinshi jinga sana ikibabaje abarimo bararwanira sebo anahembwana nabi urakarwanira umukire anaguhemba neza yewe byanyabyo ayiwe hangubise iki umusikane ngo bacyangwa tuza subira inyuma ntabwo bashaka kwica abaturage bewe umutipe w'umutini niba ari munuba mukomye urabe tuzasi wa musenzi we n'amiyaga agera ku wanyuma ariko nawe bashaka kwica kubahana
Zain ugiye Bagaimana? Aku gushaka uriya muhamba w'umukire ngiye kumuhiga nona Aku tak kisah. papa yapfuye wipanika ni wowe musu Kau. Aku tak kisah. papa yapfuye kubera ko washa none Kau tak kisah apa? ntabwo twitayeho amafaranga wabonye ni waraje no gushingura mama Pada muka kau. Kau tak nak mesesat. akaba ari imyenda by'ibyo byose Ini bukan masa sesuai untuk kita je. iki ni ugari cyajanya cyo Kau faham? ntugashyuye mu mutwe n'uhita ujya kwataka umukire uranyumva Cepat! ntabwo uyu wabo ntabwo uyu wakuna amabandi ni menshi akobwa karatangira musaza wakamusiga mu ntambaro w'umwe ntacyo ndabyifasha intambara twarwanye samburira ahandi hose ntabwo abasivile nibo bananira uwumwe ujye nawe nta miyaga aracika agiye guhiga umukire sasa ndani abaturage ndani bose ni inzoresore zo muri karitsiye imwe mfite igihorohoro sasa nabashaka kwica abigemura agukoma ahantu ugahita usinzira unagura imbavu yewe polisi nayitezamo ka gasore mugenzi ka mushuti wa inspector aza kureba mushuti byakaze hagarare mushuti nawe ni umupolisi ariko siyo wanga amabandi arasa mu kirere hagarare afite umujinya Hasan letak parang tu. kiri icyo gihoro hasi Nambaka bapak aku bun. batwitse data ari muzima Okey Hasan. Hasan Letak parang tu dulu. ufata umuhoro mu ntoki ntibizure shyira umuhoro hasi bijye muri leta gisigaye ni amategeko na polisi bibikurikirana Hasan please. Hasan ndakwinyize mwana mfite imbunda mu ntoki nakurasa nkanavuga ko wari muranyataka tubigenze neza shyira umuhoro hasi nawe arabyubaha shyira umuhoro hasi do izi bapakira kubajyana epfiriye igikondo zo ntizibura byinshi ntibifite ibyangombwa abibaga mu masoko abashikuza ubutelefoni abiba inkoko bacishaho umurambo wa muzehe yena ntiyamushyinguye nasi yagiye gushyingurwa na government Ni semua ni byose bimureba bukan sebab orang lain tahu. nta n'umwe ufite ikosa Sebab kau. amakosa nayanyu nk'abaturage Sebab kau. byose amakosa nayanyu mfana abanza kubacyurira Sebab kau juga sebab korang. amakosa muyicirire mutajya uri mushinja amakosa Suka hidup jadi hamba kan? mwese murumva munyuzwe kubaho nk'umutuzo mubayeho nk'abacakara avuze ijambo Macam ni lah jadi dengan hamba. ibiri kubabaho ntibiba ku bacakara Hamba. abantu badafite kwishyira kwizana hano hariho banavugiyemo nayibuka na mashusho wapfuye Nazmi Hari ini Munas. Besok siapa pula? uyu musaza wapfuye yabishyuriye igiciro cy'ubuzima bwatanze ese nduri bukurikire bwatinze fata mushuti bajya mu kamodoka ka polisi Hasan Cuba kau cerita kat aku ntuce ku mpande ngo umbeshye mbwira uko byagenze apa terjadi sebenarnya. kandi utambeshye Kita orang ada jumpa bas. twabonye bisi Accident. yakoze impanuka Nya mayat anak raja. twasanzemo umurambo w'umwana wa Raja Sekali dekat wa musore bateye icyuma mu rubavu dalam tu. umwana wa Raja yararimo Bila aku sampai, ariko ubwo nahageze tak ada pula. nta murambo nahasanze Kau tahu apa-apa tak hari ikintu waba ubiziho pasal tu? rangije mushuti bakuraho ipingu barakuranye bose ari ibirara umwe ajya mu gisirikare undi yinjira mu gipolisi Kau tak faham pun.
ntago wabyumva mwana. Aku tak faham. Ibyo wavuze. Aku tak faham. Ntago wabyumva ibyo ndimo. Hasan urumva karitsiye yindusha uyirambyemo. Kau tahu tak? Wowe Suzuki. Aku ni sebiji sama macam kau juga. Nanjye meze nkawe twese dufite intego imwe. Mana lari dari tempat ni tahu? Nawe manu bashaka kuva muri karitsiye. Ayahku dah mati. Ababyeyi banjye barabapfiriye hano. Sebab overwork. Bapfuye ko bakoreraga uriya mugabo bakora mugo nabo. Kau tahu tak? Uzi byabayeho mu nyuma. Lepas tu aku kerja siang malam. Nyuma yaho harap boleh tangkap penyangak tu. Naye nakoraga amanywa nijoro kugira ngo nzangane n'uyu mukire. Habis kau rasa kenapa sampai sekarang aku masih tak give up lagi? None tani cyatumye nguma mu gipolisi. Kwari kujyana nzabona uburyo muhagarika. Nokubera ko aku tengok family kau. Iyo urebye umuryango wanjye sama dengan family yang nawe umuryango wawe utari n'indi miryango harimo n'uwanjye. Twabaga muri kiya kizu ariho badufatiye. Nguje dora. Tubera tubonye iby'imiryango yacu ariko se bariyabo bari abasigaye. Betul cakap kau Bun. Bun ibyo uvuga ni ukuri. Itu nak benda yang sama. Twese dufite intego imwe, one the same thing. Kali ni aku dah tak nak lari dah. Ntago kuri insho ndi bucike. Hano ngo nive muri uyu mujyi. Aku nak baka. Namwica uriya Raja byanga byakunda ndamuhagarika. Kumbe gace kike katejemo. Akanako yakabwiye ati ntugahubuke. Aku rasa Zain tengah cek Raja sekarang ni. Ndakeka mushiki wanjye barimo arashaka Raja. Cari dia. Sudah balik. Nanti kau buat kacau dalam kilang itu. Uriya ruganda ndaruzi neza. Dia buat lebih daripada kondom dalam kilang itu. Azi ko uruganda rukora za kondom udukingirizo. Ariko indani mu dukingirizo niho batsimba mugo. Belah kanan koridor sampai ke ujung. Hari icyumba kiri inyuma ada satu bilik. Harimo sare nini cyane. Dijaga oleh private security Raja. Hari abasekirite b'ibanga ba Raja niho babibeshye bari mindani. Untuk kami masuk bilik itu. Aho niho waca ni inyuma. Macam mana kau tahu semua benda ni? Kamu baze gato urwo ruganda bundi arumenye ute. Kau rasa siapa? Uraceka rinde se. Ntago mbyumva. Faham? Fata umuhoro wawe wabakubitaga ikirindi. Nimba ugiye guhiga umukire nanjye umuryango wanjye wabigendeyemo bro. Tumba. Yena umubage bubenzi. Tumbaku. Mubitira ingumi byitwa yuko bankubise ingumi ubona gucika unyaka n'urufunguzo rw'ipingu. Nkubita. Serious? Mari. Eri ingumi wangu. Ni cyamujuti. Ndane cyo naza ngo yacitse ati yabanda rankubita aracika. Ngana nago nakubita wawe nago. Bamusenze. Kimuko migubi ibyanya. Tumba kuna bro. Ngana kunyumbize wangu. Balawe. Ngaho sohoka. Cika mwana. Mugenzi inshuti. Iteka zora ari inshuti. Sasa hagarara. Arankubise aracitse. Yewe atabacika n'ipingu n'urufunguzo. Kumbe dore hakuno mu ruganda. Semua okey. Cek dah belakang. Ya. Oleh. Abantu biyisi barakaze mu gushaka amafaranga. Nemono kabone. Urabyara abo bashishikajwe no kwica abo mubyaye. Mukajya gakora mugo. Ari ukumara abana ba rubanda. Mugaruke mukazi umukobwa baramuzi. Ari jasha. Mukobwa baramuzi najya heza. Anak tinamun hawal magoyak sedak tu. So mukobwa w'icyo cyamuna. Maze mnasi. Simbizi ntago muzi neza. Afite akanyundo. Ifite nde. Bewe data. Bewe umukobwa wa mutindi. Nyundo yagahanga. Sangara rume. Fate nyundo. Yewe bewe umukobwa. Gotwa gato. Kobe nyundo. Agira mu bwoba. Biyagararaho. Atoza tukwemeza shaha. Bewe umukobwa wajya gushaka ukagubitana n'uyu. Iya. Atagutsinze muzabona rwemera ahantu gato. Puan. Pente juga. Ano umugore cyane umugore. Sawa no umugore. Ibiko n'iby'ibyuma. Acyara namuciga kubera ubwoba. Mukobwa. Ndagari nyundo gusa. Yamuniri. Ndaraga. Bari kubita. Ye mushuti. Bari nada. Bagu yamuniri hirukira. Fate nyundo. Ayiwe. Ubiswe n'inkuba cyangwa. Brother ateza muzayin. Aha. Okay. Neza bro. Sasa
dore ganga yose sasa. Equipe de bande Shira Roja. Bajira irakanguka. Amakobita sha yegere banza kubanza imbere. Ngamwagera simwongera mu byimbe. Mubyimbe. Bajira wa mbere telefone irasona. Dia tu, akak lama tu. Telefone ni irasona wan. Yalah weh. Siapa yang punya telefon? Telefone ni yan. Weh. Wajikubye. Yanje barakazi. Abang Nazmi. Bete Nazmi mushuti. Kau balik sini. Faisal. Mak kau tengah susah hati ni. Mama oyahangayitse afatwa n'umutima. Sampai bila kau nak biar raja tu bagi kita mati-mati? Ubundi muzakomeza kurura umukire paka ryari? Untuk dia. Mama warwaye umutima nta mafaranga y'imiti afite. Kau balik. Kora mu ruganda manywa nijoro. Urumva bidahagije. Watacwa na reba nyoko. Abana bahimbye politike. Balik. Mwana wanje mugo uzakorera umukire yireba yishe umuturanyi. Turamushingura turamwe mukica n'abandi bantu. Abaturage bose bakora gahunda. Guhamagara buri muri akora mu ruganda. Famiye zanyu zirakennye. Icyo muzi no kwigira amabandi. Ukigira ibintazi ngo murakorera umukire muzageza he. Eke nakiya kirasona. Buretse. Kanita yo madam. Ego mukorwa uri he? Haberindu. Nagukumbuye shiri. Lima misko. Yamamaganisha abantu madamu. Abari bagiye gukubita abantu mwana gukorera umukire n'inyatsi. Abaturage arubagirira inama ati rwose ko bishe mwe barabagira imwe muri menende mwana mu mwataka natwe turabizi gukorera udufaranga tw'inyatsi inica nicize imece nyankwekenye hano hari abaje bapagasi komanga mu rwego rwinshi. Andi bosi. Bring me their heads. Banza ni bitwe yabo. Dengan senang bos. Hane jagaciro boss. Kanyende bigukorere. Aka kagabo nirwanyu kibuga muri Red Redemption. Arise disi nyuko kubura famous. Nabuze famous yewe ndatemeka gahinda gakura y'indembe ebyiri. Baca mu mapagasi. Ana araho bakomaguye ejo bundi. Dohere kurinde. Aba nabo do boss bari ku matelefoni bahamagarwa n'imiryango yabo. Bero byo gukorera mu gwa abaturage. Mubeshya ko mukora dukingirizo murinda me byica abana banyu murarwana niki mwagwaza basambu yanyu mukihingira Kabo barasohoka jane sister Ini aku tak lari ya. Auri mwanya ko abantu barimo barahunga dore ibinganda cyara baratwara gikora mugodo Hey! Keluar! Bese mvana mwabaskomwe kanegenda abana nabonye kanchike kamve hano Reba uruganda we. Hey. Oi! Hey! Lah. Bonga. Sister dukomeze mindani. Reba laboratoire. Reba laboratoire. Bagome baragwira koko. Unagashishikazwa no gukora ibintu byica abana b'abandi barimo arashaka amafaranga. Abang apa ni? Hasan ibi ni ibiki? Usaga mwabaskomwe. Yo yifite bari bitagize gane yinginga. Mutogamba mwabashenzi mwe. Musenzi yubatse uruganda rwo kumara abana ba rubanda. Eba babitunganyiriza. Baru utuntu tw'udufu tumeze nk'utubuye. Shabu. Aku dah agak dah. Nari mbizi. Macam mana kau tahu tempat ni? Hano hamenye ute? Ayah. Papa. Ujinya. Kita bakar. Kita bakar semua. Nagauza tuatwike. Bakira. Papagasi. Na ndembo. Bamwe n'ibipanga. Oyo na ndembo. Unene icyuma.
mukobwa bagabo sasa ababishoyeho umusirikare ngo basivire bahaze mugo mukobwa ihagazo sasa babimenye batangira gufata batangira gukata dabomboni bati mmoja bamenao mukanya murajya furi yewe namiyaga atangiye guca mu Rwanda ndani nakubwiye umbare saka rutuzu ryesho nakobwa haruka ari ade sai ni baretse nzi wewe apagasi byanyabyo yewe data we yewe ndukiza umuntu nawe cyangwa kwica mwese acha kubana kibyeyi nawe ngo kubatema byamunaniye babitari bwe babiri eparito wamusenze sinzira ukobwa hano hari cyamuzunze abasenzi arishigeni ari cyakazonze garuka ya baramubaga yamwigize mutesha inkoni asi muriro tangira gukwira indani mu Ruganda Nari bayu sen rukange meze nabi tangira kuza mugenda gace hano hari biturika and so danger Ruganda rw'umukire budak bazoki abneni kalau kita hari abuna nabyito ajo byo gushaka raja baza bitonze kugera arise yifite agahinda kafe maswara mukati yakajya kwanuza kaberwa postinga ntuza ateranyije no kubura musaza we kakagabo n'indwanyi umwe mugabo muri Mad Cloud nabuze umugabo barashaka ngumirwe yamburanye iki afite inyundo umugabo yitonze zinga ishati tayari ndanyabyo akubaga aba bagabo bombi n'indwanyi karashika yini yundo ko kafe masi bagabo tanyabyo karagose bagabo aramukoma tanyabyo karashika bayikoma inyundo fata inyundo narayinaga ati hombo kanze ugorore hombo kanze hombo rira obwa afite hombo kandi afite ibyuma renya karamushota yabora gato bagabo ntabwo koroshe kugamye ni ikibazo waragakoma ariko bayise wira nakubwira cyane da premier umva yewe azendore akabo karamukoma bose nawe wagana bose rindwanya ibyanyabyo amubagaho gato gashyira hasi ayiwe twongere data we gonga urukuta beto ikavaho yewe data twirakomera n'ubana bagira imitwe ikomera cyuma ica mu ishati kabaga akaguru senzira cyuma gifata muri beto nako data we
Ata we busheri ntabwo tugikora. Ata kaboko ikimanyu. Uzagikora mu bimanyu. Nakuruhande naguranyurwa. Do. Nangije. Uri musaza we. Gabo kimere nawe. Hassan. Yagutabara. Musaza we. Kigabo nambabazi. Cyamukomye mugeri. Tuza. Ogabo. Hassan cyamukomaguye. Kangabone kumva okora. Ega ibikaziye. Musaza we hejuru. Mbere n'inyuma. Ntabwo abumwanya wo guhumeka. Cyarimwe. Kagabo ikumva. Babiri cyarimwe. Nakubwiye. Sankara. Yewe. Kagabo ni korosi. Azendore. Sankara nakubwiye muzambaza ikindi. Barisaza. Yewe. Musare. Mujari. Boxing moto. Yewe. Kubita nkongora umukobwa maza atize mu mwuka tu. Zain. Kobwa arashunjama. Bansen. Wa musenzi we. Urakari. Bahere kuri se. Sinzi mucyo nabirangiye. Gatijike. Ari basigaye ebyiri. Kibagiro ki. Mugabo arumye. Baise wila. Box. Tata we. Box agatuza la kamera. Afata icyuma. Yakumubaga. Abura yewe data usaya. Tirimira hawe. Sankara muzambaza ibindi. Bana barashunjama. Amwana usikera voma we. Mujye mukira nabo muzi ntabwo bugari babutogosa. Mujye mukira n'ibyo muzi. Arabakomye. Daragasuzuguru. Fata ibyuma. Byose biratyaye. Tutajya. Byombi biratyaye. Bifate. Azitwaza naye mfite bibiri ufite kimwe. Acu wambaye. Kwanza nagasuzuguro kimwe agikira ku ruhande. Mwereke ko hejuru yiwo ko abari dendo. Hejuru y'abanyamunwa bari iki? Sankara urumva? Aya. Bagabo. Janyabyo. Indujuze ibyuma. Malaysian boy. Janyabyo. Bagabo barabangutse. Tuma. Awe. Kiramubaga. Binagasuzuguro. Binagasuzuguro we. Ebi. Nagasuzuguro. Bagabo. Ababwiye. Akari karabuze. Karaje. Sankara muzambaza ibindi. Sizi mwashakaga. Aka kamutesha icyuma. Ariko bara mundagurana. Abuze. Uwemeza undi. Abuze. Icara. Shingibondo. Bazendore. Agabo. Jonivi. Nagafata. Singuru gongo kumeza. Ngumi zimbavu. Bakahas. Agiye kuheo. Aramuturika. Agabo karabangu. Afatisha maguru. Nago kamushikaho. Mugumi bw'ubuce. Nago akongera. Urabagabo. Mugumi bw'ubuce. Urabe. Akongera. Akarya boxe. Turiza aho. Agasubiza hasi. Gira sawa. Ugondene. Biranga. Biranga. Tokiza. Tokuba muremure. Biranga.
afite amaguru kagabo nagukumva musinzira gakomye ingumi karacyaryumva karamudoda biranga bagabo baraha kuba muremure rero bibera byiza aragatanga aragakuma karamuha barahana ufite ingumi iremereye barazengera yewe kagabo kamubereye amanyu ya ruguru kamubereye ibamba box wajenga sana kuja hapa ngwino yewe ukoresha maze ndore sankarerega nazigiye we ibyo mwari mwarabuze nibyo nazanye yajwe ribora imitima ya benshi na filime zibyishimo abanyarwanda kagenda kadigadiga cyuma rero ukobwa hakurya rakorora nagarafu sister uracyahumeka kamanza nsoze mushiki wawe bamukubita imipote nkubita kondomu bakubwiye ko ndi umutinganyi urazima nzimaze iki oge kamanzi nsoze wowe mushiki we gatera icyuma cy'urubavu munda aragatunguye gashinga icyuma cy'urubavu box ngokora mudeturune bastadi agatunguye arakubikira ngwino bagaciye kime ngwino box najo arakadoda nakuruhuka ntabwo umwanya wo gutekereza ntabwo umwanya wo kubitekerezaho kugukubita ntabwo umwanya wo gutekereza no gutora amabuye ntabwo umwanya wo kuruhuka ngwino hano wamusenzi we fatisho si data we kumugome salama ubundi Sankara muzambaza ikindi jewe data we ubu niyo yarangira simwungutse filime ziragwira zakurira mushiki we seseta uze neza ahiwe nako bakabaze ambara yarira ntabwo yari yoroshye bakiraho za gas cylinder tangira gusohora gazi yakubitanye n'umuyaga gato nako sorry n'umuriro kobwa nakuma na musaza we baza hakuno ariko semana kunoreje abarwana kurusha abandi abana babiri mo nyabingi yo kurwana aja evana imbunda sawa rasa kutungulu wari kugeza hanze oya turajya mindani twese usini tegeza hanze oya ngachika baku ambabure kwanyuma bwari kirarasa magazine abarimo 10 nangahe akutoma chamane hendubine vanije watojwe sohoka ndabikemura akuchumba nkao ndidobire base inwe sigaranye wenyine muri gisi mabari uva hano akutale mafukaniye kukola apa jadi ngao jewe trakutazi babare ko wenda uzambabarira vano fam genda unagereze hanze nagamogaza kirayira satoro rugari ayiwe achao nakomeza kirara ya maramo ya maramo ko sibinkoze n'ikinono kirama kandi ka magazine aza yikingiye kuyindi kirarasa manigara ni bandi sayare box nakumena umutwe ndaguturitsa genda gaki ana ngoda mati wa mwana we ana wazana pfa kekonedo asika nkubazi kumwana yapfuye ufite impamvu yo kubaho They made their choices. amahitamo yaraha yanjye abyeyi banyu kunkorera yari amahitamo yawe Father did.
You of all people, Batu Pahang. N'ubundi abantu bose nazanasobanukirwa ibyo urimo. It wasn't just for me. Ibyo nakoze si byari ku bwanyu. Aku ikhlas. I want to help the community. Ndashaka gufasha abaturage n'ibyo zana bwa leta. Community is worthy of sharing all this. Abaturage zavuga yuko no mu rukiko nagomba kubafashisha ibyo mfite. Bakankorera nkabahemba. Engkau pembelit, engkau penipu, engkau raja palsu. Uri inyamaswa mburi inzoka. Kau bunuh bapa aku Raja. Wica data Raja. Sofaga David. Chimwegera. Agira nabizi. More of a father to you than he had ever been. Ati sabe papa mubi ntabwo yagomba kuba umubyeyi nkuri. Potential. Selagi kau masih hidup. Ukiri muzima. Selagi tulang melut. Nabeza wanaza gupfukamira ko ufite amafaranga. Imagine what we can do together. Ibaze nge nawe dukoranye uburyo twakira. Tangira kumwangiza mu mutwe. Cukup kenal aku. Abang! Beres Hasan. Tinda kurasa. Urira ubwica umuntu ntiwamuha umwanya kugira ngo urebe mu maso ye. Kirangije. Wamuginga we. Civilian Mbasezi. Ujinya gikomye rimwe. Kijama hasi. Sepatutnya kita ikut kau je balik terus. Twakabaye twaragukurikiye kera tukava muri uyu mujyi. Bakara tusajya kujyana nawe. Kalau kita dengar cakap kau, Iyo tukumvira. jadi macam ni. Ntabwo biba byarabaye. Kumbe mu rugani ndani. Hose. Tangiye gufatwa. Mukire. Do. Kau betul dek. Ibyo vuga ni ukuri. Salah sama ni. Amakosa nanjye wabataye bwa mbere ngo ntujyane. Pak ni sebab dia nampak hilang yang terbakar. Ikiri cy'polisi uvuga nta kintu nuko uvuga ko uruganda rwafashwe n'umuriro. Semua akan bebas daripada dia. Nyuma y'ibyo byose rajya muri gereza. Itu kau. Naho se wowe. Sepatutnya pada dulu lagi dia ada orang cabar si Raja ni. Bajangiye kumuha abashinzwe umutekano. Ada undang-undang. Wowe nazashimirwa n'abaturage ko namugejeje mu maboko y'ubutabera. Jaga atas perbuatan tu aku sanggup. Najya muri gereza. Nijye ugomba kugeza iyi. Ariko wowe icikira amahoro. Bizizwe ko intambara yagiye bayisoje. Masuk penjaga. Si tu. Ntabwo nakifuza kubona uri muri gereza. Ko nyeneye umuryango wacu ko waguma. Yemeye kwitangira agashikike. Agenda atanga bandi mugenzi n'umuntu mukire. Avuga ko ari wabitangiye byose. Ariko mushike agende yibereye amahoro. Jaga diri dek. Zayn ugende wiyiteho. Bwatinze bakizimyamwoto batezamo abaturage barahurura dore bamaniga bose amabandi yose abaturage nimo gahurire mujye ku ruhande musora arangije sokana ryabandi ry'umukire do zansore zakoreraga umukire hacu umutima umushinja dah mati ke? Yapfuye se. Apa aku nak angkat dia ni? None se yapfuye n'icyatuma mukuramo indani. Betul. Aracyari muzima. Apa-apa yang cakap. Ubona ibyo wavuga byose. Mendengar adik aku Ariko wibuke ko mushiki wanjye nahuriye n'ibi. Janji. Mwizere cyane. Dah, cepat sikit. Mbeki pingu mwana. Gimana? Bakora bigize. Nak meletup ni. Cepat. Ari hafi guturika ahubwo tugende. Uruganda rwose wuzuye umuriro. Ngambitse pingu. Baturage bareba. Ajyaga agira wamaniga inama. Hasan! Batangira kumuririmba. Bamwita intwari yabo. Abamupingaga bagira inama. Bave kuri za mugo. Muri abantu muri isi ntawe ubura umushuka. Ahubwo babura ubagira inama. Senyum. Happy. Ko abagushuka ngo tujye kunywa mugo ntiwababura. Ariko iteka uzi kubuza.
akenshi mu abanzi. Ati mpamvu ndimo naseka zuko mbaye umusitari ahubwo dati yaba hari yakabyishimiye yabonye gashike hakurya kecire jisho ubwo agiye kujya gereza hanze afite abazamusura cyonyine azibukwa na benshi kandi azashimirwa na benshi ko atabaye imbaga nyamwinshi. Genza abasore bakomye amashyi bose nawe bagatekereza igikorwa nk'iki kuko basenyera ya Ruganda ngo bikire bizane arakere kwa mu nzu zuriya mu kirere kandi ibyo akora bidahwitse. Hasani mugezi nuko agiye kuri polisi akeka na filime Rock Genzi yari sakala da premium mwumvaga abaje mwakoze kuzamura beho nabakunda cyane cyane imuci kwizikurikira ndacyari we samano hasta la vista inagira arangira we man video ni byo kumvura ubusa kuko aho mwungutse ubwo kaje mwirimbi. Zain. Tentera yang ajar aku disiplin sebab tentera. Katanya kubwira amagambo ya musaza wakati igisirikare cyanjye discipline. Sinyam guna. Kandi cyangiza umuntu mwiza, umuntu muzima, a better person. Yakidirire. Uzagira umutekano beho neza. Kobwa rero nta kindi cyasigaye. Yifuza kuzabindwanyi. Yakundaga musaza we. Yumvaga ari role model. Ibyo yakora byose yabigenderaho. Kobwa rero nta kindi cyabaye. Yabonye musaza wagiye gereza nawe afata umwanzuro wo gukora iki kwigira mu gisirikare. Ibyo musaza yakoraga ibyo nawe yakoraga. Za kwibera pilot bitwara indege z'intambara. Zaini yahise joininga tayari. Musaza byose yakoraga yumvishe ko igisirikare kigira neza yari ikirara kimushyira ku murongo kimwa discipline nta mushiki wabona ko amamvu yo guma mu myanda ari guhana amanywa nijoro ahitamo kujoininga igire mu nzira nzima. Hakuno Pelanggan minyak SPC meneruskan operasinya setahun. Ghost hari ni power plant imaze gutera imbere y'abakozi 60 nabangahe. Tumpaskan pasukan abafashwe rwose bagereza gutya iki niki. Rudi Pajo yang ditembak mati ketika melarikan diri di perairan. Agize gutya. Hari umuntu yabonye hakuno uri mu gisirikare uko bumwitegereje kureba neza. Maznan yitonze harabari hakuno izao mukobwa yebere mu job hakuno. Ndacekare nuko genza ndabibye urumva ayanyacizemo aho uzusanga n'ahandi ni wa eshatu akadomo igiti akadomo net ukara filime z'ubuntu kandi zigaragara neza. All right. Warusiko wareba filme zose wifuza inyamahanga zisobanuye n'inyarwanda zisobanutse tangira uzire uyu munsi ku rubuga wa eshatu akadomo igiti akadomo net. Action, comedy, drama, amaseri, filme zose wifuza zose ku buntu. igiti.net, the free movie tree.